Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Anay ko na nagsakit, nagsakit, Papatayin ka, gabot ang basol mo, ti amin basol mo, anay ko na. Iba't ang danak mo! Opo, na'y kamitan, papatayin mo ti anak mo! Hoy, saan mo papasulan no, hindi aman tinapasama ka? Gabot sa sawan ti sa baling aking basol no, saan nga sika? Sika aking basol! Yung maglakid din manong nemi tada ni Lulu nga nanganawa kininanang. Idi pa nang pungot-pungot na kanyak. Idi pa nang dumag na kanyak. Tano kasta nga mabartek manong nemi kat siyak ti pagbabartekan na. Adak idin manong nemi iti first year high school. Idi aramidan na kanyak ti kasta. Ngano awan nga tan ni Lulu manong nemi kat talaga nga kasta unay kumatinam sa akan ti inak kaniyak. Inak, ngem dinakpay pulos inawagan iti anak, manong nemi. Awam pulos iti imparik na kanyak nga ayat, iti addan puot ko. Naulpit nga ina. Gabote papabasol na kanyak anaganak abalasang isod gapo na nga natunday dagiti arapaap na. Imbaglakid din manong nemi. Ta idi, ta adda akon iti first year high school ng asawan isuna. Kadidi, ta suminadan ka na kami, kaya't nakiding itugot manong. Umay ka, sumurt ka kada kami, iti asawa. Diyak kayat nanang, diyak kayat. Umay ka! Diyak kayat. Ay, mga pilitin na anak mo. Saan niya ti pambaram nga mga laking kuwana? Ha? Tapno ada. Adap tagabuan nyo. Tapno ang dagbaling nga katulong nyo. Napi ko mamad sa mga irurumen. Nga dangran. Sa mga lalayan ni Lourdes. Agbati isuna dito balay. May kangaminan. Aping amin alam neta. Jakayat nga alamis so na. No anak ti kasapulan. Iaramidag ka. Agaramid at anak. Isundo ti. Basta. Umikan. Gamin datang. Nanang. Alawan. Tala. Sabi ko mata. Pintas. Di masakbayan nyo. Sabi ko awan to di kita agbabali nga problema yo. Kinunan ni Lulu manong. Iso nga sanak idi nga napilit ni nanang nga inala, tamok manong nemi. Noan niya ti panggap na kanya. Panggap na klakid di manong nemi. Nga tagabuan. Agbali nagtungadipan na napyo kumamat dinakdangdangran. Manong nemi. Aging ka manong nemi nga nag-graduara kon iti high school ket nagbasa ak manong nemi iti college. Ibaglakid di manong nemi ta napigsa dalulu ken ni Lula. Agmula kami iti nateng, agmula kami iti agbunga nga prutas, agbunga prutris ako nada. Agtaraken kami. Nagagatak manong nemi kaslakla tumboy ka no. Tano mapanag iti bangkag ken nakabaklay ti kuribot, nakapantalunak siyempre. Numapanak giwayway, agpastor ka nagit taraken mi nga kalding. Kaya di handa ako niti college, manong nemi, nukas nga bakantek, mapanak agangkat, iti merienda nga ilako. Iti alas 10, bakantek, alas 3, iti malem, bakantek. Sabado ken Domingo, adda mapanak nga pag-ekstraan, nga agbaling nga servidora, manong nemi, iti lugar ni. Nasigan idin kanyak ni Edmond manong nagbalin nga best friend ko,
Ta isot mang tultulong kanyak nga aglako no kasta nga merienda time so pwede mangigibos no ka kada di lako man. Idanda kami iti third year college kani Edmond nakigtutak. Idi umay nakpasyaran dito balay manong. Edmond, abay, umay nga nga pasyaran. Pasyaran nga niya. Kas may sa nga baro, kat may sa kaabalasan. Pinastrek ko nga rod manong naming yung kasla sa anak ka naragsak, kasla, diyak mo. Inya mamuka da lulo kini lola. Apaw, dati apo kumikat ko ha. Ando di kiti magpaspasyal kag kuana dito yung barangay mingam saan ko nga ipalpalubos. Saan ko nga paspaste kanila. Ang sikapay lang atari. Sikamat tinang pastrek. Nga nangilokat tiri daw. Lulo, lula, tiyamo kaming kitsaan iso. Ken, kaskulak, gayam kumitisuna. Alawan, amo kuno anya trandana. Tahan na siguro may baga kang ka, ti I love you, iti eskwela, kung may dito, tapos no, formal na idabaga ti I love you kang ka. Ngam kahit kung lang yung palagip kang kapok. Sangga kuma ang maipadpada kininanang. Manong name dayta nga nangigak kaya ni Lulu kat na ipalagip manen kanyak tinaranggas nga ina. Kaya di tayas ngaw manong name ni Edmo iti I love you kanyak. I love you. Iti nablabas pa ngam kayem Lourdes. Nagmisutak. Kasla, natadam ti panang kita kanyak. Lourdes, abe ka sa reaction mo, hindi pa nang ibagak kang kahit I love you. Kaguna ka di? Edmund, tsaka mo. Tsaka mo noan niya ito nga markirik na. Iti pa nakangig ko king ka, iti I love you. Tabasul ko ka di? No gaya takman king ka? Basul ko ka di? Tingkay nangigan, papagayam ket sumagmanulaeng nga paset ti pagkasalitaan ni Lourdes itilawag City nga dito iti may katalong nga pakasalitaan nga ti pagpilian para ti panakapili ti best leader of the third week. Second week iti bulan ti Oktubre iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babaen, ken ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii, ken di programa tinga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Ni Manong yu anemi datoy Nemi Ruiz, host ti lagip tinapalabas iti 12:30 ginganat alas 2, Lunes ag ginganat Sabado iti Action Radio DCJ Silawag. Iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Nga pangabakan nyo, kada kakadakkel nga premyo, siyempre, grad winner, mga bagiti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken maysa nga special award. Nga umawat iti 5,000 pesos. No madama nga agbiboya dito page ni Paring Ray, paki-share, paki-like, and kasama 10, no hanggapin nga nag-follow, paki-follow. No may i-upload dito nga YouTube, iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award YouTube channel, paki-like, paki-share, ken ag-subscribe kay kuma. Okay ba? Sige di madamang agbibuya kanya kita. Salamat. Iting kayo panagbuya. Kaya, sabi ko mat, itultuloy ti agbuya kadagiti na dumaduma nga programa tinumotibiyang ti naman ng nemi lagi tinapalabas kastamat ti ED Kalman Lang lagi madamang agbibuya kada sentimentang intay kitain i-acknowledge ti patang bibuya da diyan magrira dito ni Erlinda Panterosete ni Novelin Ramos ken ni Novelin Ramos ken ni Erlinda Panterosete. Okay, ken kasama ten digiti kang kanayon nga agla-like ka dito yung live tayo papagayam.
Thank you kada kayo. Ni Ellen Cadiz iti Kauai, Hawaii. Ni Gilbert Pascua iti Los Angeles, California. Lynn Alvarez iti Singapore. Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii. Norelin Perdido Tamala iti Bahrain. Ni Pernalin Antonio iti Lawag City. Erlinda Stabilio iti Hawaii. Erlinda Panterosed iti California. Josephine Stango. Tina Paharit iti Canada. Flory Menor iti Eva Beach, Hawaii. Gerson Kabugaw iti Nueva Ecija. Maria Teresita Quejado iti tagano ni Maria Teresita Quejado. Ni Chester Baldovi iti Badok. Gloria Batuon iti Honolulu, Hawaii. Marilyn Tamayo iti Sulsuna. Bobby Palada ni Floralisa Adsen iti Saudi Arabia. Binting kasawatan kini Saturnino Caberto iti Narbacan, Ilocosur. Salamat po iti panagbuyayo, padanan dak madamdam.